Tiga minanyi Paulo ji Tito. Ikaduano rakwa fatfatek. Am imura na am dimu palasawo ipan fafagamuso amraralanyi Yesu atawan. Tatomu mangurayu manuyung a nanawunanyi amataduto. Fafagan mo sirawo raraklamagay. Ta apratan dawo ununadaan. Jida pasalawo nakenakamdaji amatadutuan. Jisira ayoso nakenakamji amatadutu. Ta naknak mendawo pangarilawan daso icatatawda. Akatoda pi kabubuanso alalawda. Fafagan mo sirawo rarakla mafakes. Akapia daso nakenakam. Jisira manamwad. Jida macikiyanyi wusaki. Tak naknak mendawo kapi cita-cita dajirano malalafaiwa mafafakes. Nanawunda sirawo malalafaiwa mafafakes. Mari launo kanganganda kano ananakda. Apratan dawo katawu-tawu da. Kateneng da may faredo kafafareda. Apiaso nakenakem. Aji mapasubnado kanganganda. Tawuriwo jida rurucisiano tawuso nanawunanyi amatadutu. Akmansang tak fafagan musirawo malalafaiwa magakay. Amratdo katawu-tawuda. Imura na am tana makakadewo paray mo am jika ragatso icicirawatan. Ta manakemowo kapi cita-cita daji mono tawo. Makapia kaso nakenakam nanawusiraan. Jimo pala sawo cireng mo. Tawuriwo jida namwajiji mono tawo. Nusi makman kasang am jisira todas nekranawo maci uya jatan atawo. Aji makakalaso karatanta. Dukabuno kalalasanta. Nanawun mo sirawo pilamlam suyinda tawo. Kunut dado ciri-ciring no pivarayin datawo. Jisira mapatungtunggalan. Takuyat da mifaray aipasaray daso laupanda. Jisira manako. Tawuriwo pigananganan da nyirano mapifaray sira maapsufarina. No akman sangwo makakade fare. Apiya am jabu kajida arwa-arwayan so nanawunanyi amatadutwa. Mapataradang jatendo tingatwa. Pifarayin tawo ya makakadeang. Ta yarana mapengkadwo pangangarilawananyi amataduto. Mapataradang jaten atawodo karawan. Akmarana sang pangangarilawananyi amataduto am. Uriwo ipakateneng tado kakarutado ratenanyi amataduto. Aparita kano meka madadayan aikak ratado karawan. So ipakateneng tado kaprat tado ununed ta. Mapipagnat so nakenakam taji amataduto. So ikano yung ta mapananalaso ipigagcina no tawuduto ta si Yes Kristo. Akapaciranod ta so marido arwaroy na. Ta iyawo mapataradang jatendo tingato. Nanyipalit ni Yes Kristo no katawu-tawu nawo raratenta. So ikarutaranado makakade ta piniraratenan. So icak matamoy matno aranom so ununod. Umanudya. Muyat may fare so apya fare. Nanawon mo sirano ya makakaday fare. Numienso ifafaga mo jira kano uya-uyan mo niraam. Manakam mo wo yada kunut jimo. Aya mirengan so ciring. Tajimo akwan wo kalafayo mo.